Nshuti bakunzi ba Noran TV basuhuza mbifuriza ibihe byiza amuherere hose abari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mwe mudukurikira umunsi kundi muba muri mu karere k'ibiyaga bigari kuko nkuze kubona abagande cyangwa se bari mu gihugu cya Uganda batwereka 5 kuri 5 ko tuba tubanye nabuze mbona abari muri Cote d'Ivoire tumaze kwagiranaho audience abari mu gihugu cy'u Burundi namwe muri benshi muri Republika Demokarasi ya Kongo muradukurikira 5 kuri 5 mukeneye kumenya ngo niki kivugwa mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane bari mu bice bitandukanye byitaruye burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo namwe rero muri mu gihugu cya Tanzania za Dodoma, Dar es Salaam ndetse na hariya muri Zanzibar mwese ikaze muri gahunda z'amakuru yacu ngiye kubabwira ikosa rikomeye cyane societe y'u Rwanda yitumanaho ya MTN yakoze ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo bitumye ijyanwa mu nkiko. Aya ni amakuru y'ubutasi mbazaniye kandi ayafite yose 5 kuri 5 nifuza ko tugiye kugira tuyaganiraho hanyuma namwe muraza kujya muri comment section muze kutubwira mwebwe uko mubyumva yaba aba muri Kongo uko mubibona muraza kutubwira muri comment section uko mubyumva muri rusange. Aya ni amakuru y'ubutasi mbazaniye kandi nizeye 100%. Ariko kandi mbere yuko ndaza kujya kuri aya makuru hari andi makuru akomeye cyane ntabwo ndaza kuyatinda ariko nayo ndashaka ko tuza kuyaganiraho. Hari amakuru avuga yuko igitero cyabaye mu gihugu cya Canada ndetse polisi ya Canada ikaba imaze gutangaza umuntu w'imyaka 18 ukekwaho kugaba igitero ku ishuri rya Timber Ridge. Ni byinshi cyane kuri iki gitero ndetse kandi n'impamvu yateye uyu mwana w'imyaka 18 kuza kugaba iki gitero muri iki gihugu cya Ukraine yose ndaza kugenda nyigarukaho muri rusange. Hari abantu bagera kuri 300 kandi bava mu bihugu bya Afrika bivugwa ko bamaze gupfira muri Ukraine mu ntambara ikomeje guhuza igihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine byose ndaza kubigarukaho. Hari n'amakuru avuga yuko abarundi bagera kuri 6 bamaze gupfira muri intambara ikomeje guhuza Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Byinshi kuri inkuru nabyo ndaza kugira bigarukaho amakuru yacu ngiye kwagezaho muri aka kanya. Ariko kandi ndaza kubabwira ko hari ikibazo cy'indagurika ry'umubano hagati ya President Trump ndetse na Netanyahu ntukonje ndetse ntunashyushye ko bigeze kujya bavugana 5 kuri 5 umunsi kundi ati Netanyahu yamagaye President Trump cyangwa se Trump yamagaye Netanyahu ubwo Israel yagabaga ibitero bitandukanye ku gihugu cya Iran. Ni iki cyaje gutuma uyu mubano rero usa nkaho usubira inyuma gatoya? Byose ndabifite hano 5 kuri 5 amakuru mbazaniye ashyushye. Ariko kandi namwe nagira ngo mabwire ngo murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe mukande kuzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu bijye bita bibageraho. Twihuse mbere yo tujya ku nkuru yacu ivuga ku ikosa rikomeye cyane MTN yakoze ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo ibyatumiza kujyanwa mu nkiko. Muze kuntega amatwi 5 kuri 5 kuko n'amakuru y'ubutasi mbazaniye muraza kubyumva neza. Ariko reka mbaze mabwire ko President Donald Trump yakiriye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu muri White House kuwa gatatu baganira mu muhezo bonyine ku kibazo ahanini cy'intwaro kirimbuzi za Iran. Bahuye mu gihe kandi umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati n'imishyikirano ikomeje gukomera ku bijyanye ndetse no guhagarika gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi. Byari byitezwe ko Netanyahu ahatira Trump gutegeka Iran guhagarika itunganywa rya uranium ndetse no kugabanya gahunda yayo yo gukora misile ziraswa kure ballistic missile ndetse no guhinga imitwe irwanya Israel nka Hamas ndetse na Hezbollah. Mbere kandi yo kujya muri Amerika Netanyahu yagize ati nzagaragariza perezida uko tubibona kubirebana n'amahame y'imishyikirano. Iran yavuze ko yiteguye kandi kugabanya gahunda yayo y'ingufu za nucleaire kugira ngo ikurirweho ibihano ariko yanze ibindi bisabwa. Mbere yo kuva muri Israel Netanyahu yagize ati muri uruzinduko tuzaganira ku bibazo bitandukanye birimo Gaza, akarere k'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane igihugu cya Iran. Hagati aho abategetsi ba Amerika na Israel bagirana mubano muremure cyane waranzwe n'ibintu bitandukanye. Trump yise perezida umunyamerika ukunda Israel ariko basesenguzi bavuga ko mubano we na Netanyahu wari mwiza kurushaho muri manda ya mbere no kuvuga ya President Donald Trump. Abasesenguzi bavuga ko mu minsi ishize President Trump yarakajwe na Israel kubera intambara mu burasirazuba bwo hagati. Raporo nyinshi zigaragaza ko Trump afitanye amakimbirane mu ibanga na Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel. Igorova ni impuguke ku burasirazuba bwo hagati wo mu nama y'ububanyi n'amahanga y'Uburayi avuga ko amacakubiri ari mu itsinda ry'ingenzi rya Trump rishinzwe ibijyanye na politiki ya Amerika kuri Israel ariyo agira uruhare mu gutuma umubano we na Netanyahu udakomera. Lova agira ati hari abiyita inzitizi n'abanenga Israel nka J.D. Vance, Marjorie Taylor Greene ndetse na Tucker Carlson. Hanyuma hari itsinda rya kabiri kandi itsinda rishyigikiye Israel cyane rifite ububasha bukomeye. Nubwo bimeze bityo Dr. Hahelia wo muri kigo cya Royal United mu Bwongereza agira ati ubufatanye bw'igisirikare kirekire buracyagaragaza insinzi nyinshi.
wakibaza ute se umubano hagati ya Trump Netanyahu wagenze ute mu myaka ishize? Umubano utangaje hagati ya 2017 na 2020, manda ya mbere ya Perezida Trump yagaragaje ubufatanye bukomeye cyane hagati ya bombi. Trump yafashe icyemezo cyatumye kandi politiki ya Netanyahu itsinda muri Israel, maze nawe avuga ko Trump ari inshuti nyayo ya Israel. Abasesenguzi bemeza ko uyu mubano ari mwiza, utaziguye kandi ufite akamaro muri politiki ku mpande zombi, Israel n'igihugu cya Amerika. Ukuboza no kuvuga 2017 kwemera ko Yerusalemu nk'umurwa wa Israel. Trump yatangaje ko Amerika yemera Yerusalemu yose nk'umurwa wa Israel. Iki gikorwa Netanyahu yakise amateka. Yigaragambyo ikomeye yadutse mu burasirazuba bwo hagati. Tariki ya 8 Gicurasi 2018 Amerika yavuye muri GS Power. Trump yikuye amasezerano agendanye n'ingufu za nuclear za Iran. Icyo gihe Netanyahu yagize ati Perezida Trump yakoze ibintu bikwiye. Tariki ya 14 Gicurasi 2018 ambasade yimuriwe i Yerusalemu. Netanyahu yise ibyabaye umunsi w'icyubahiro. Abanyepalestine 60 bishwe muri Gaza uwo munsi. Tariki 25 Werurwe 2019 kwemera imisozi ya Golan. Trump yemeje ko ku mugaragaro imisozi ya Golan ari igice cya Israel. Netanyahu yagize ati Israel ntiyigeze igira inshuti iruta iyi muri White House. Tariki ya 15 2020 amasezerano ya Abraham, Israel, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Bahrain biyemeje gushyiraho umubano wa diplomasi igikorwa cyashyigikiwe na Trump. Maroc na Sudani byinjiyemo nyuma. Igitotsi mu mibanire ya 2021 nyuma yuko Joe Biden atsinze amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2020, umubano hagati ya Trump na Netanyahu watangiye kandi kuba mubi. Ugushyingo 2020 Netanyahu yashimiye Biden kuri Twitter X y'ubu amasaha make nyuma yuko ibyavuye mu matora bitangajwe. Ibi byarakaje Trump. Ukoza 2021 Trump kandi yibasiye Netanyahu ku mugaragaro mu kiganiro n'umwanditsi Barack Ravid agira ati yakoze ikosa rikomeye gushimira Biden imbere y'insinzi. Kuva icyo gihe sinigeze kandi mvugana nawe. Ibikubiye mu bufatanye muri 2025 ubwo Trump kandi yasubiraga ku butegetsi muri 2025, Netanyahu yasuye Washington vuba. Kuva icyo gihe kandi yasuye White House inshuro enye kurusha undi muyobozi w'amahanga uwo ari we wese. Netanyahu yarahiye kandi gusoza akazi muri Gaza mu ijambo yavugiye mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye muri Nzeri 2025. Ubufatanye bwabo bwibanze cyane ku bibazo by'umutekano na politike bireba Gaza, umugambi w'amahoro n'ibiganiro byo guhagarika y'intambara. Ariko bitandukanye n'igihe cyashize, ubufatanye buba burimo ubwenge n'imibare myinshi cyane, ntabwo ari amarangamutima. Abasesenguzi bavuga ko no muri White House ya Trump Netanyahu agenda ananirwa kubera imibare. Ndetse kandi Dr. Harry agira ati nta muntu umwe wishimiye Netanyahu muri iki gihe, ariko uko ibintu bimeze ntabwo byagize ingaruka kuri politiki y'ubutegetsi. Hagati aho hari abantu bafite imbaraga mu butegetsi bwa Trump batangiye kandi kunenga ibikorwa bya Netanyahu na Israel kuri Gaza. Harry ati Israel ntiyaretse intambara muri Gaza gusa, yashenye amasezerano yo guhagarika imirwano nta ngaruka. Yagabye igitero muri Qatar, yakomeje gutera Syria ndetse na Liban kandi nta ngaruka zafashwe. Ibintu by'ingenzi byabaye muri 2025 nakwitse ko muri Mutarama Netanyahu kandi yashimiye Trump ku nsinzi ye, amwita inshuti ikomeye cyane Israel. Gashyantare ibiganiro byibanze ku guhagarika imirwano muri Gaza byaratangiye. Mata Trump yakiriye Netanyahu muri White House, intambara igomba kurangira vuba. Netanyahu tugomba kandi kurangiza akazi ko kurwanya Hamas. Gicurasi Amerika yagabye ibitero ku nyubako zitunganya ingufu za nuclear za Iran ku bufatanye na Israel. Nyakanga Trump yatanze igitekerezo cyo guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 60 inzira y'amahoro igakomeza. Nzeri Israel yagabye igitero ku bayobozi ba Hamas muri Qatar, Amerika kandi irabyamagana. Nzeri Trump kandi yarwanyije gahunda ya Israel yo kwigarurira agace ka West Bank muri Palestine. Tariki ya 6 Nzeri Netanyahu atanga ikiganiro mu muryango w'abibumbye, intumwa mpuzamahanga zirenga 100 zasohotse mu cyumba cy'inama zirigaragambya. Tariki 29 Nzeri Netanyahu kandi yasuye White House ku nshuro ya 4 mu mwaka, aganira ku mugambi w'amahoro w'ingingo 20 gucunga by'agateganyo Gaza ndetse no kurekura abantu 48 bafashwe bugwate. Tuje ku nkuru yacu nyirizina. Ni ikirego cyamaze gutangwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri sosiyete y'itumanaho ya MTN. Amakuru atugeraho avuga ko ikigo kigenzura itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyareze sosiyete ya MTN Group kishinja gukorera Igoma, Rucuru ndetse na Rushya ifite. Ikigo mu itangazo cyasohoye cyavuze ko MTN Group irimo gutanga serivisi za telefone ngendanwa na internet Igoma na Rucuru itarabiherewe uruhushya. MTN Group bivuga ko isanzwe ifite amashami mu bihugu birimo u Rwanda na Uganda bituranye n'uduce. Rero iki kigo kigenzura iby'itumanaho muri Kongo bivuga ko ntacyo iratangaza kubivugwa. Autorité de régulation de la poste et de télécommunication du Congo
ivuga ko ibyo MTN Group irimo gukora binyuranyije n'amategeko kandi bishyira mu kuba yakurikiranwa. Hagati aho ngaho iki kigo kivuga ko yamaze gutanga ikirego ku nzego z'igihugu na mpuzamahanga ndetse ko izitabaza inzira zose z'amategeko kugira ngo hubahwe amategeko n'ubusugire mu ikoranabuhanga ry'igihugu cyacu, no kuvuga cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa ko iki kigo cyashyizwe mu mujyi wa Goma. Goma ni umujyi ugenzurwa n'umutwe wa M23. M23 bivugwa ko ishyigikirwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ni birego u Rwanda ruhakana, ariko ruherutse kwemera ko hari imikoranire impande zombi zishobora kuba zagirana, bitewe n'uko uburasirazuba bwa Kongo burimo umutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda. Ati kuba twagirana ubufatanye rero nk'abantu twashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka wacu kandi tukazishyira ku mupaka duturanye n'aba M23, ntabwo uko byagenda kose imikoranire yabura ku mpande zombi. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose biri mu rwego rwa diplomasi, ndetse no kuba leta ya Kongo imaze igihe isabira u Rwanda ibihano bitewe n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, bivuga ko u Rwanda rufashe umutwe wa M23. Kuba rero ikigo gisanzwe gifite icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda cyajya gukorera mu mujyi wa Goma, ibyo byose ntabwo byakwishimirwa na MTN na leta ya Kongo. Niyo mpamvu rero bafashe iya mbere bajyana iki kigo cya MTN mu nkiko. Reka dutegereze tuzamenye ngo ni iki kizava muri uru rubanza ku mpande zombi. Hanyuma rero amakuru avuga ko abarwanyi barenga 300 bava mu bihugu bya Afurika bapfiriye muri Ukraine, ni 6 b'Abarundi. Raporo nshya nk'uko amakuru atugeraho yakomeje kugenda abishimangira. Ni agahinda ndetse navuga ngo ni icyunamo ku Barundi. Abarwanyi barenga 1400 baturutse mu bihugu bigera kuri 35 bya Afurika biyandikishije kurwanira Uburusiya muri Ukraine kuva muri 23, kandi abagera kuri 316 muri bo bamaze gupfa, nk'uko biri muri raporo y'iperereza ryakozwe n'ikigo INFC8 cyangwa se Impact yatangajwe uyu munsi. Kuva muri 23 Uburusiya bwashyize imbaraga kandi mu gushaka abarwanyi bavuye mu bihugu by'amahanga nyuma yo gutakaza umubare munini cyane w'abasirikare mu ntambara bwagabye muri Ukraine kuva muri Gashyantare 2022. Ukraine nayo yavuzweho gushaka abarwanyi mu mahanga. Umuhate w'Uburusiya wo kuvana abarwanyi muri Ukraine muri Afurika, aho Kremlin ifite ubucuti n'ibihugu bitandukanye, henshi ukorwa mu bwihisho, hagakoreshwa amayeri atandukanye yo kwizeza ibyiza abajya mu Burusiya n'akazi keza, umushahara munini, amashuri cyangwa se inzira yoroshya yo kujya ahandi i Burayi. BBC Gahuzamiryango yamenye network y'abantu mu Burundi bushishikariza kandi urubyiruko rw'Abarundi kujya mu Burusiya kwiga cyangwa se guhabwa akazi keza. Bamwe batanze amafaranga kugira ngo rero babashe kugenda. Raporo yasohowe n'ikigo cya Impact ivuga ko kuva muri 23 kugeza hagati 25 Uburusiya bwinjiye mu gisirikare cyabwo abarwanyi bagera kuri 117 bava mu bihugu 35 bya Afurika. Iki kigo kivuga ko cyabonye amazina yabo, imyaka yabo, ibihugu baturutsemo, nimero za gisirikare bahawe n'igihe basinyiye amasezerano yo kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. Impact ivuga ko yagenzuye ikabona 316 muri bariya bapfiriye mu rugamba, ikabona imyaka yabo n'igihe kandi bapfiriye n'umutwe w'ingabo barimo mu gisirikare cy'Uburusiya. Iyi raporo ivuga ko muri abo barwanyi baguye ku rugamba abava muri Cameroon aribo benshi cyane 94 mu bihe bitandukanye, kandi mu 6 mu bo bapfuye bava mu Burundi. Muri abo Barundi kandi umukuru yari afite imyaka 41 naho muto yari afite imyaka 26. Mu bihugu havuyemo abariya barwanyi muri kiriya gihe 23 hagati muri 25 harimo ibyo mu karere urutonde rwa Impact kandi rwerekana. Muri Kenya havuye 45, Uburundi 19, Tanzania 9, Uganda 7, u Rwanda 1. Misiri iza imbere mu bihugu bya Afurika ahavuye abagabo bagera kuri 361, Cameroon havuye 335, Ghana 134, nk'uko raporo ya Impact kandi bigaragaza. Gambia 56, Mali 51, Nigeria 36, Afurika y'Epfo 32 n'ahandi naho havuye benshi. Iyi raporo isohotse nyuma y'umunsi umwe urubuga rushamikiye kuri biro bya perezida wa Ukraine rutangaje inkuru y'Umurundi Jean Bosco Akimana ufungiye muri Ukraine nk'imfungwa y'intambara nyuma y'uko yari yaragiye kandi mu Burusiya azi ko agiye kwiga nk'uko yabivuze. Byavuzwe na Akimana. BBC kandi yabashije kandi kubigenzura mu buryo bwigenga kandi bitangaje nk'imbohe y'intambara ku rubuga rutangaza ibibogamiye muri Ukraine muri intambara. BBC Gahuzamiryango yabashije kandi uruhande rwa leta y'u Burundi ivuga ko ikibazo cya Akimana Jean Bosco yakibonye ku mbuga ariko ntacyo ibira bivugaho. Kuri raporo nshya BBC kandi yagerageje kuvugisha leta y'u Burundi ntibyashoboka kugeza ubu. Investigation with Impact
ni ikigo kivuga ku cyigenga cyatangiye muri 2021 gikora kandi amaperereza hanini yibanda ku Burusiya n'inshuti zabwo. All Eyes on Wagner ni umwe mushinga wabo wamenyekanye cyane. Investigation with Impact ivuga ko abareshya urubyiruko rwa Afurika ngo rujye mu Burusiya barwizeza amahirwe yo kwiga ndetse kuba bava mu Burusiya mu buryo bworoshye bakajya mu bindi bihugu by'i Burayi. Mu kureshya bajya ku rugamba, Investigation with Impact ivuga ko yasanze hari agence cyangwa se agencies zibikora zikuriwe n'abantu kandi bashyigikiye Uburusiya muri ibyo bihugu, zikagera ku bantu kandi ziciye ku makuru izahawe mbere na mbere n'abandi bagiye mu Burusiya mbere muri ubwo buryo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero duhindure ingingo turebe mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri rusange. Babwire ko amakuru aravuga yuko uwitwa Joao Lourenço ni perezida w'igihugu cya Angola. Uyu nguyu rero rwose akaba yasohoye amakuru akomeye cyane, ariko mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru hanze mbabwire ko umwana w'imyaka 18 yatangajwe ko ari we ukekwaho kwica arashe abantu 8 no gukomeretsa abandi barenga 20 mu ntara ya British Columbia muri Canada. Polisi yavuze ko Jesse Van Rotzeria yasanzwe yapfiriye aho byabereye azize igikomere cy'isasu yirashe. Impamvu y'icyo gitero ntiramenyekana. Abantu 6 barishwe naho abandi nibura 25 barakomereka ku ishuri ryisumbuye rya Timber Ridge Secondary School. Abandi 2 nyina w'imyaka 39 uwo ukekwa hamwe n'umuvandimwe basangiye umubyeyi umwe w'imyaka 11 basanzwe bapfuye mu rugo ruri hafi aho ngaho. Abategetsi bavuga ko Van Rotzeria yavutse ari w'igitsina gabo ariko ko yavugaga ko ari igitsina gore. Komiseri wungirije wa polisi ya Canada yitwa Dwayne McDonald yavuze ko kurasa mu rugo ruri hafi aho byabanje nuko ukekwa ajya ku ishuri. Abishwe ku ishuri ni umwarimu w'umugore w'imyaka 39, abanyeshuri 3 kandi b'igitsina gore bose b'imyaka 12 hamwe n'abanyeshuri kandi 2 b'igitsina gabo, umwe w'imyaka 12 n'undi imyaka 13. Abategetsi ntibatekereza ko hari abandi bakekwaho kugira uruhare muri uko kurasa. Polisi yavuze ko myaka myinshi cyane ishize yari yarageze kenshi cyane mu rugo rw'umuryango wo gukekwa. Umwe mu butumwa buyihamagara buyitabaza bukaba kandi bwari bujyanye impungenge ku buzima bwo mu mutwe. McDonald yavuze ko mbere yaho Van Rotzeria yigeze kugira uruhushya rwemewe rwo gutunga imbunda, ubu rwari kandi rwararangije igihe cyarwo. Polisi yavuze ko myaka 4 ishize Van Rotzeria yari yarataye cyangwa se yaravuye ishuri ryisumbuye rya Timber Ridge Secondary School. Iri nkuru kandi twababwira muri aya makuru yacu, Ubwongereza bugiye kongerera ingabo muri Norvège kugira ngo bahangane n'akaga gashobora kandi kuva mu Burusiya. Leta y'Ubwongereza yiyemeje kandi kongerera ingabo muri Norvège mu myaka agera kuri 3 iri imbere mu rwego rwo guhangana n'akaga gashobora guterwa n'Uburusiya. Mushikiranganje ajejwe kwivuna abansi John Harry avuga ko igitigiri c'ingabo ziri muri Norvège kizova ku 1000 gishike ku 2000. Nk'uko Harry abivuga, Uburusiya kandi buriko burongereza ibikorwa vya gisirikare umuvuduko munini cyane muri ako karere, harimwe no kugurura ivyo ibigo vya gisirikare vya cagihe c'intambara yo kwikekana. Impungenge ziwe zumvikanye kandi no ku mugabane wa Buraya hose kuva Burusiya kandi butanguje intambara yeruye kuri Ukraine haraciye imyaka hafi 4. Uno mugabane kandi wagumye ubona ibikorwa vy'agasotoro vyiyongera. John Healey ati ivyankenerwa mu rwego rwo kwivuna abansi biriko biyongera kandi Burusiya burageramiye cyane umutekano w'akarere ka Arctique ndetse n'uburaruko nk'uko vyari bimeze mu gihe c'intambara yo kwikekana. Bitezwe ko kuri uno wa kane uno mushikiranganje aza kubonana na bagenzi be bo mu runani mu kwivuna abansi hamwe na OTAN cyangwa se NATO ku cicaro carwo i Bruxelles mu Birigi kugira ngo baganire ku vyokorwa. Avuze amajambo inyuma y'amayinga make hibonekeje ubukutumvikana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya ku kibazo ca Greenland nayo nyene iri muri ako karere ka Arctique. Perezida Donald Trump wa Amerika yaragabishije ko ashaka kwigarurira Greenland, akarere kegukira Denmark, avuga ko ari ukugira yikingire akaga gashobora kandi kuva mu Rusiya no mu Bushinwa. Hagati aho asa n'uwagabanije akariro. Umushikiranganje w'Ubwongereza John Healey ajejwe imigenderanire kandi yasavye ko hashingwa ubutumwa buzwi nka Arctic Sentry mu ntumbero yo gutsimbataza ibikorwa vya amaneko ndetse n'umutekano mu karere. Ufatiye kunani ingabo za OTAN zisanzwe kandi zihari nk'izizwi nka Ballistic Sentry na Eastern Sentry. Impungenge z'ivyo Uburusiya bukora ku nsinzi n'imiringoti vyo mu munsi y'inyanja
zibandanya ziyongera kandi ku Bwongereza n'inshuti zabwo za OTAN mu gihe icuka kibi ari cinshi nyuma y'igitero muri Ukraine. Mu mwaka uheze nyene Ubwongereza na Norvege kandi vyarateye igikumu ku masezerano yo gukingira insinga zo munsi y'amazi n'amasezerano azotuma ingabo z'ibihugu bibiri zirwanira kandi mu mazi akorera hamwe mu guhiga amato yo munsi y'inyanja y'uburaro y'Uburusiya. Ayandi makuru akomeza kugenda avugwa ni menshi cane, ariko reka nsoreza ahangaha mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu yandi makuru masaha ari imbere.